Reka dukomeze tubabwira ko kaminuza itanga amasomo ajyanye n'ubuvuzi University of Global Health Equity iherereye i Butaro mu karere ka Burera yinjiye mu bufatanye n'Inteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco hagamijwe guteza imbere ubushakashatsi, umuco ndetse n'indangagaciro zawo. Impande zombi ziyemeje gufatanya mu bijyanye n'ubushakashatsi aho Inteko Nyarwanda y'umuco izajya ifasha University of Global Health Equity mu bijyanye no gukora amamurika mu Ngoro Ndangamurage. Umuyobozi w'Inteko Nyarwanda y'umuco Ambasaderi Masozera Robert arasobanura byinshi bikubiye muri ubwo bufatanye. Dukora ubushakashatsi muri ibyo by'umurage, kubungabunga umurage no kuwuteza imbere, nabo bagakora ubushakashatsi mu kwigisha ibijyanye n'ubuzima. Rero twasanze dusangiye byinshi mu bushakashatsi, noneho turavuga ngo reka dusangire ubwo bunararibonye buri wese afite. Ni amasezerano rero y'imyaka 2 agiye gutangirira mu ngoro y'ibidukikije Karongi, ariko dushobora no kuzagenda twagurira no mu zindi ngoro dufite hirya no hino. Harimo iyi ngiyi y'amateka y'ubukoroni, ariko cyane cyane ahantu hazakurikiraho ni ingoro y'ubugeni n'ubuhanzi, kuko nabo bafite uburyo bakoresha ubugeni n'ubuhanzi mu myigishirize y'ubuvuzi n'ubuzima. Rogers Muragije, umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe imari n'ubutegetsi muri University of Global Health Equity, yavuze ko nka kaminuza biteze kuzungukira byinshi muri ubu bufatanye bagiranye n'Inteko y'umuco. We are going to be collaborating in a number of ways. First of all, a museum is a hub of research, so we think as a university there is a lot that we can do with them. Tugiye gufatanya mu buryo butandukanye, kuko icyambere izi ngoro z'umurage ni igicumbi cy'ubushakashatsi. Nka kaminuza rero hari byinshi tuzakorana. Bimwe mu byo tuzakorana na amamurika. Tuzakora amamurika, tuzafatanya mu bushakashatsi, akarusho kandi nka kaminuza y'ubuvuzi tuzanigisha. Muri make hari byinshi tuzafatanyamo. There is a number of things that we are going to be collaborating on together. Imikoranire hagati ya kaminuza ya University of Global Health Equity n'Inteko y'umuco yamurikiwe mu ngoro y'umurage yitiriwe Richard Kant iherereye mu mujyi wa Kigali rwagati. Imwe mu miryango yatujwe mu mudugudu wa